mani ke gogo lalela mani uyabona lapha uzobona konke abhekele abhaliwe onke la ngembili ngagaba uconze nangane malayini ebanzi uconze layini nje ufungela layinini uthola isithu hayibo slwane usiyami ngiyosuka lela layini la ngathi bani kule yathola naku lemba yinge kuthi wathi umuntu uzokuthi njani amakhumba abhaliwe ngasenkhaya Mbabane Fontaine yabona labhale Fontaine uma line lelo wena uthola isithu uthele ngathi serious lapha layinini ngene lokuthayita beqata kakhulu ubuke embili ngathi ujule focus wena kanti uyatendisa yesilwane sengimile ke lapha emakhubeni yebo mavule izivalo shetulo hayibo silwane ngiyapi kusamula zethu taba nemfoto avusela mawavusela ungendi lo ngwangu kwabala konto abantu besifazane wefuna ukuthi ngisukela ngani mina ngisukela ngani uthambe nangazomfithi inombolo yakho uyisho nangaze sambe soqala endlini yami uvume yesilwane phela shothi bangithumba hayi bangithumba mina ngiyadithumba bantu kwesilwane bathi lafikwa kanjalo kwesilwane ngiko abantu balahleka lokhu uqala ukubona umuntu bese uthayita so uhamba nalo muntu lo abakuthumbi ulanze tinvo takho etadliwa sikhonyane nkosi yami uNkulunkulu tinvo nasakatika umuntu uNkulunkulu akabeke esandleni ubeka lapha abe uNkulunkulu wena ngathi treasure hunt yebo uyafihla afihle bese kuba ngolo lo hamba kwento so lapha endlela lovula uyakhona ulanze tinvo takho letenkulu ngeke boss la umdala beke endlini lengayi abantu besifazane vele ngenijabule ngenze nijabula ngenzolvo yenu ngephenko ngoba inombolo nifuna ukwehlana yathi nifuna ukwenda lengo ufuna uthambe wena ngazi free konke lapho ufuna kucela umniki ucela umniki yesilwane lapha ngivuswa wami lencala ukumbona sothi angehle la ngiyehla hayi abangihlula yesilwane angihlula abantu batakaquphula into labo nisale nje ya bathi sisahamba sisijike bese tofuna na ngingusaphi mina la ngathi